сархати баъзе аз мавзӯъҳо. раиси ҷумҳури тоҷикистон аз қонуншикании мансабдорони тоҷик ва фарзандони онҳо интиқод карда ҳушдор додааст ки минбаъд чунин амалҳо муҷозоти ҷиддиро дар пай хоҳанд дошт. овозхони тоҷик Сурайё Қосим ва ки чанд рӯзи пеш ягона писараш Эмомалӣ 15 соларо аз даст дод мегӯяд ба тақдир тан додааст. ва муҳассисони қаҳвахонаи муосири Кобул бовар доранд ки чойхонаҳои асили афғониро ба чолиш хоҳанд кашид. خیلی خوش هستم که در شهر کابل همچون کافی‌های مثل ای کافی جور شده. دادگاه عالی توجیکستان چند لحظه پیش حکم قاتلان دختری نابالغ شهر ترسونزاده را اعلان کرد. عبدالقاسم نورماتов متهم اساسی در کشتار ناظمه اسامیدین و 17 ساله به 10 سال زندان محکوم شد. شریک او در این کشتار رحیمجان کاملов برای 20 سال پشت پنجره زندان رفت. هر دو این نفر که ساکنان ناحیه ترسونزاده میباشند بر اساس ماده کشتار گناهکار دانسته شدند. میرزامیدین میرزا رحیمов مدیر اکنون سابق شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه ترسونزاده را برای پیشنهاد تشخیص بر دروغ شرطاً 2 سال از آزادی محروم نمودند. جسد ناظمه اسامیدین و روز 4 فوریه امسال در یکی از میدان‌های کشتی ناحیه ترسونزاده با 15 زخم کارد آشکار شد. تفتیشات معین کرد که دختر قربانی ماجرای عاشقانه گشت. раиси ҷумҳури тоҷикистон аз қонуншикании мансабдорони тоҷик ва фарзандони онҳо интиқод кардааст. Эмомалӣ Раҳмон зимни ҷаласаи ҳукуматии рӯзи 27 апрел гуфтааст ки аксаран қонунҳои кишвар аз ҷониби худи мақомдорон ва наздикони онҳо нақз мешаванд. Президенти Тоҷикистон ҳушдор дод ки минбаъд чунин амалҳо муҷозоти ҷиддиро дар пай хоҳанд дошт. Шодмони Ятим мавзӯъро идома медиҳад. интиқоди раиси ҷумҳур аз мансабдоро ва наздикони худи онҳо буд ки ба таъкиди ӯ бештар аз дигарон аз иҷрои қонуни танзими расму оин сарпечӣ карда ва маъракаҳои дабдабанок мегузаронданд. раис ҷумҳур ҳамчунин гуфтааст маҳз мансабдорон ва фарзандону пайвандони онҳо бештар қоидаҳои ҳаракат дар роҳро нақз карда бо мошинҳои пурқимат ба донишгоҳҳо мераванд ва мансабдорон монеъи ин худсарии онҳо намешаванд. бинобар ин раис ҷумҳур дастур додааст дар мавриди дубора содир шудани чунин аъмол аз сӯи мансабдорон ва наздикони онҳо фарзандонашон аз донишгоҳ хориҷ шуда худашон низ аз мансаб барканор карда мешаванд. дар гузашта дар Тоҷикистон чанд садамаи нақлиётӣ бо ширкати фарзандони мансабдори баландпоя ба матбуот роҳ ёфта буд, аммо аксари фарзандони мансабдори баландпоя аз ҷавобгарӣ дар назди қонун аз ин гуна кирдорҳои худ раҳо ёфта буданд. аз ҷумлаи садамаҳои бо ширкати фарзандони мақомдорони тоҷик рухдода пурсарусадотарини онҳо садамаи Расули Амонуллоҳ писари Амонуллоҳ Ҳукуматуллоҳ раҳбари пешини идораи роҳи оҳани Тоҷикистон дар 3 соли пеш буд. дар паи ин садама 3 нафар ҷон бохтанд. моҳи сентябри соли гузашта Фаромуз Саидов писари муовини нахуст-вазир Давлаталӣ Саидов бо худрави тамғаи Тойотаи хеш дучори садама шуд ки боиси марги 2 нафар гашт, аммо тафтишот пас аз чанде эълон дошт ки садама на бо айби ронанда балки бинобар нуқси техникии мошини Тойота рух додааст. ҳамин тариқ садамаи нақлиётӣ бо ширкати писари Эркин Раҳматуллозода собиқ мушовири раиси ҷумҳур ва ҳоло сафири Тоҷикистон дар Белгия ва фарзанди Нусратулло Абдуллои собиқ раиси суди олии Тоҷикистон низ бо марги пиёдагардон ба анҷом расиданд, аммо омилони садама муҷозот нашуданд. Шодмон Ятим, Абдулло Ашуров, Озодӣ, Душанбе. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. بر اثر ترکش مین در رشت یک جوان 19 ساله از پای چپش محروم شده است. به گفته مقامات محلی احمد قادیرов ساکن دهه کودره 26 اپریل ضمن گشت و گذار در چراگاه اطراف پایش به مینه زیرزمینی برخورده است. به تخمین ساکنان محلی مینه منفجر شده بازمانده جنگ شهروندی است. در تاجیکستان تاکنون کمتر از 10 کیلومتر مربع وجود دارد که مینه‌هایش پوره پاکاری نشده است. طول 20 سال اخیر از ترکش مینه‌ها در کشور 490 نفر آسیب دیده 35 نفر هلاک شدند.
барномаро бо гузориши аз Македония идома медиҳем. Як рӯз пас аз ҳамла ба парлумон раиси иттилофи вакилони мардумии Македония аз мулоқот бо президенти ин кишвар Георгий Иванов худдорӣ кард. Зоран Заев дар қатори дигар вакилони мардумӣ мавриди ҳамлаи эътирозгарони зидди Албанӣ қарор гирифта буд ва Иттиҳодияи Аврупо ва Сафорати Амрико дар ин кишвар ҳамлаи хушунатбори рӯзи панҷшанберо маҳкум карданд. Дар ин ҳамла 77 кас аз ҷумла 22 афсари полис маҷрӯҳ шуд. Заев мегӯяд ҳизбе ки дар интихобот шикаст хӯрд бо тамоми нерӯ барои ҳифзи қудрат талош дорад. дар пайи задухӯрде ки рӯзи панҷшанбе дар парлумони Македония рух дод, 9 нафар бо шумоли раҳбари мухолифин Зоран Заев захмӣ шуданд. нооромӣ дар ҳоле сар зад ки намояндаи яке аз ҳизбҳои маҳаллии Албанӣ раиси парлумон интихоб шуд. аз шумори 120 намояндаи парлумон 61 нафар ба ҷонибдорӣ аз Талат Ҷафарӣ овоз доданд. хабарнигорон мегӯянд ки баъди эълони натиҷаи райдиҳӣ тазоҳургарон ба парлумон тохта раҳбари ҳизби Иттиҳоди социал-демократҳо Зоран Заевро ва боз чанд намояндаи мардумиро лату кӯб карданд. пулис ба даргирӣ дахолат кард ва даҳҳо намояндаи мардумӣ ва хабарнигоронро аз бино берун овард. гуфта мешавад ки бисёре аз зарардидагон аз ноҳияи сар осеб бардоштанд. раиси ҷумҳурии Македония Георг Иванов ҳамаи нерӯҳои сиёсиро ба муколама ва эҳтироми низоми ҳуқуқӣ даъват кард. аҳзоби асосии ин кишвар ВМПО, ҳизби ҳокими созмони инқилоби дохилии Македония, ҳизби демократии ягонагии Македонияи нахуствазири собиқ Никол Груевский ва ҳизби мухолифини социал-демократ раҳбараш шаҳрдори Струмица Зоран Заев номбар мешаванд. ҳизби ҳоким ки дар интихоботи 11 декабри соли гузашта пирӯзӣ ба даст овард, аммо натавонист эътилоф таъсис диҳад. ҳафтаҳо боз аз таъсиси эътилофи Заев бо ҳизбҳои маҳаллии Албанӣ ҷилавгирӣ мекунад. тазоҳургарон аз президент Иванов ки бо вуҷуди пуштибонии қавии парлумон аз Заев ба ӯ ваколат намедиҳад ки ҳукумати навро ташкил кунад, ситоиш мекунанд. аз замони истиқлолияти Македония аз Югославия Ҷафарӣ аввалин албаниест ки раиси парлумон интихоб мешавад. чаҳоряки аҳолии беш аз 2 миллионии Македония решаҳои албанӣ доранд. соли 2001 баъди шӯриши мусаллаҳонаи албаниҳо Македония ба сахтӣ аз як ҷанги шаҳрвандӣ ҷилавгирӣ кард. бармегардем ба Тоҷикистон. Сурайё Қосим ва овозхони шинохтаи тоҷик мегӯяд, агар умр вафо мекард 1 май 16 зодрӯзи ягона писараш Эмомалиҷонро ҷашн мегирифт. Эмомалиҷони Хуршед шаби 18 апрел бар асари бемории саратони хун даргузашт. Сурайё Қосим ва дар як суҳбати вижа бо Радиои Озодӣ дар бораи писараш ва эҳсосе ки дар ин рӯзҳо дорад қисса кард. ҳамдардии мора, ҳамдардии Радиои Озодиро қабул кунед. ташаккури зиёд, шумо ҳам саргардон шуда омадед. Апай меҳрубон, хуруҷи бемории фарзандро кай огоҳ шудем шумо? Чӣ гуна буд? ман 4 фарзанд дорам. аз мобайни ҳамин фарзандон дар хурдии ягона фарзанде ки бемор намешуд, танҳо Эмомалӣ буд. ва 2016 моҳи декабр буд, зукоми сахт шуд. ташхис кардем, гуфтан хай беста мо як анализи асосия ҳамро бигирем. вақти анализи асосияи хун мегиран, баъд аниқ мекунанд ки бемории саратони хун будааст. ки оле дар байн 20 рӯзам нагузаштааст баъди бемории гирифт. 3 рӯз паҳмо карданамам, мара нагуфтан, баъди 3 рӯз фаҳмидам. куҷо бурденаш баъди фаҳмидани беморӣ? баъди фаҳмидан ман аз докторои Тоҷикистон дуо гирифтам, гуфтам шумо ҳам табибои зӯлайне ки агар шумо розӣ бошед ма писарамо Ҳиндустон барам. ва таи 3 моҳ табобаташ бисёр нағз мерафт, ҳама тараф беҳбудӣ шида буд. вай худаш намедонист ки ҳам хеле беморӣ. мо вақти химия мекардем мегуфтем хун рехтестем ё ки ягон доруи дигар рехтестем. ине ки и дафъа омадагиш як ҳафтаи на ҷавоб дода буданд, омад аз 11 омадан 18 бояд бо мерафтан. Ҳиндустон мерафтан? бале. 2 рӯз гузашт ки кам кам маззаш гирифт. бо беморхонаи Мансурова бурдем, онҷода хай хунрезӣ кардем, ҳамаша кардем, то чанди ҳамо хунро мерезанд, хун ҳеч намефаҳмем ки куҷо мешавад. хамуда беморӣ сахт рӯзи бо 18 бояд ки мерафтан, билетошон гирифтагӣ буд, бояд бо Ҳиндустон мерафтан ки дар рӯзи ҳамон рафтаншон ҷаноза шид. ҳоло худтон чӣ ҳол дорен? эҳсос ҳамин ки хеле писари меҳрубон буд ки ҳама чиза мекард, фақат очам нафаҳмам, очамира нафаҳмам. бисёр бачаи ба маданию ба фарҳанг дар 100 сухан як сухан ҷавоб мегардон ва то лаҳзаи охир 2 дақиқа ҳамагӣ хомӯш шуду, аммо лаҳзада ҷо мешуд. то ҳамчина гап мезад, ҳама тараф хеле худаш раҳ мегашт. беморӣ ҷогаҳӣ набуд ки дар
بیشتر باشه هیچ کم باور نمیکنه. خودی خدا رحمتی چی آرزوها داشت؟ کی شیدن میخواست؟ ماتماتیک ناز بود. در چندین المپیادو مدال طلا گرفتگی بود. ماتماتیک و زندگی تن میتیم در نزد خداوند چی چوره. مرگ امری حق است. یکی نمیدونی کدوم وقت. شکل پوره این صحبت در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب نشر شده است. گزارش داریم از افغانستان. طالبان افغان اعلان کردند که روز 28 اپریل حمله‌های بهاری آنها بالای نیروهای بین‌المللی و سربازان افغان شروع خواهند شد. به قول سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد، عملیات منصوری از حمله‌های سال‌های گذشته با آن فرق خواهد داشت که طالبان در مناطق تحت تصرفشان نهادهای به اصطلاح عدالت اجتماعی و رشد تأسیس خواهند داد. طوری به نظر می‌رسد این گونه تهدید و اظهارات به حیات معمولی مردم تأثیر زیادی ندارد. صحنه نادر در افغانستان. ای کافه قهوه‌خانه مانند بس تربک امریکایی را چند هفته پیش در کابل باز کردند. با پیشنهاد اینترنت رایگان، ای کافه عمدتاً جوانان را به خود می‌کشد. میزاجانی را که نرگس عزیز شاهی در پیشان است. سه هدف عمده که ما به خاطر ای کافه دلیل شد ما باز بکنم. اولش خو رواج ساختن قهوه به افغانستان. ما و شما قهوه را درست نمیشناسیم و با طعم درست اصلی قهوه آشنا نیستیم. با فوایدی که قهوه داره آشنا نیستیم. من خواستم این را رواج بسازم. مشتری دیگر نبی مصداق مشاور رئیس جمهور اشرف غنی است. باز کردن قهوه خانه در افغانستان را کار خوب می شمارد. این یک آغاز خوب است. تجارتی پردرآمد است، زیرا جوانان اینجا برای خواندن کتاب و تبادل افکار می آیند. من باور دارم که قهوه خانه های نو باز می شوند. فریده بدخشی از آن جوانان افغان است که اینجا مهمان می شود. اینجا یک بر علاوه از اینکه فضای مناسب برای نشستن دارم، ما بعضا با اینجا میایم کنار هم میشینیم، در مورد برنامه‌های ما تصمیم میگیریم و بعضی برنامه‌های ادبی و فرهنگی که داره مثل شعرخوانی. رواج فروش قهوه در افغانستان وقت میخواهد، زیرا اکثر مردم مثل این زنان در طربخانه در هرات بیشتر بر رقیب قهوه یعنی چای برتری میدهند. بر اساس آمار سال 2012 افغانستان بزرگترین استعمال کننده چای در جهان بوده است. مردم در اینجا در سال 1500 پیاله چای می نوشیدند. اما در کابل این اندیشه وجود دارد که ممکن است قهوه خانه ها تعداد بیشتری زنان را به خود بکشند و نه فقط برای قهوه نوشی. خیلی خوش هستم که در شهر کابل همچون کافی‌های مثل ای کافی جور شده دیگه. اینجا یک جای خیلی خوبی است که خانم‌ها زیادتر میتونن بیان. در شهر کابل یا عموما در افغانستان زیاد جاها برای خانم‌ها اصلا نیست. مشتریان ای کافه هم امیدوارند که در کابل قهوه خانه‌های بیشتر پیدا شوند. در تاجیکستان از امام و امام خطیبان دعوت شده است که پسران خود را به ارتش و دخترانشان را به دانشگاه فرستند. حالا در تاجیکستان معرکه جلب جوانان به ارتش جریان دارد و خط کنندگان مکاتب میانه برای دانشجو شدن به مرکز ملی تست حجت میسپرند. مسئولان کمیته دین گفتند که هنوز به نظر میرسد بعضی از روحانیان مانع تحصیل دخترانشان میشوند. تصویب کمیته یک گروه مخصوصی کاری تشکیل شد، به شهر نویا سفربر شد به خاطر گذراندن ساعت‌های آموزشی با کارمندان ساحه و در دایره همین بحثا البته تاکید کردن که وقتی امام خطیب سخن میگوید پیش از همه باید خودش نمونه باشد. وقتی جامعه رو با آموختن علم ترغیب میکند پیش از همه باید فرزندان خودش مثلا به علم آموزی زیادتر توجه و رغبت داشته باشند و از جمله خدمت در صف قوای مسلح نیست. طبق پژوهش سازمان ملل متحد نیز 30% دختران توجیک بعد از ختم صنف نهم تحصیل را دوام نمیدهند که آن مربوط به کمبیزایتی و مذهبی بودن جامعه بوده است. در تاجیکستان تقریبا 4000 امام و امام خطیب فعالیت میکند و امام خطیبان در تاجیکستان از جانب دولت معاش میگیرند و چند سال اخیر حکومت تلاش دارد تا آنها ترغیبگران سیاست دولت باشند.
ва бо ин хабар мерасем ба поёни барнома. ахбори бештар ва видеоҳои диданиро дар вебсайти озоди.орг ва саҳифаҳои вижаи мо дар ютубу шабакаҳои иҷтимоӣ мисли фейсбук, твиттер ва одноклассник пайдо кунед. бароятон истироҳати хуб мехоҳем. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.